Stage 4 is 600 meter hardloop. Dis die laaste afdeling wat hulle nou doen. Stage 1, just hitting the finishing line with the Mahers drag Zubo. And to the right, almost there, that's Gerald. So Zubo coming back here for the hose roll. That's two of these hoses that need to be rolled up to perfection. Hulle gaan oor die snelweg daar, hulle gaan nou wegraak en dan kom hulle terug by die laaste 300 meter. Stage 2 here on the dummy drag already. See Holger and Heinrich. Yeah, you see there, those dummies are weighing in at 80 kilograms. That's 80 kilograms each. And up on the tower there on stage 3, we got Baswani Kwatsing and Glendon Trompeta. There he goes, just pulled up that 24, nearly 24 kilogram roll up hose all the way down at the bottom of ground floor on a 3-story stack. Hulle sal nou binnekort sal hulle terugkom. Hulle neem 2-2 deel op 'n stage. Elke 10 minute van die dag is daar 'n stage wat plaasvind. Die bijeenkomst vindt plaats oor 4 dae. Het is vandag baie warm hier so in George. Hulle het reën verwag, maar nie soveel hitte nie. Baie droog en baie warm. Dit maak die kompetisie net baie moeiliker. Daar kom die eerste ouetjie terug. Daar sien ek Hanu ook aankom. Ek sien die voorste ou stap nou. Hanu hardloop nog heeltyd. Daar kan hy hom nou verby gaan. Hy kom nou met 'n spoed daar van agter sien ek. Hy is nou reg agter daai eerste ouetjie daar. It's hot outside, hospital 30, and the 9 is driving in. That's it, come on Heinrich, you complete this, you've got 5 minutes, the men have 5 minutes to complete their stages. There we go, like it's nothing, well done. Let's give Heinrich a big round of applause, ladies and gentlemen. Stage 2 completed. First atleet. Just a massive shout out to all of our volunteers here, rolling up, dragging hoses, moving dummies. Mooi Hanu, laaste 20 meter, baie mooi hoor. Daar maak Hanu klaar.